ngoba yini bazalwane kushiwo abantu abangenanhloso ngabantu abangenanhloso beyombili kwayo ukuze bazi ukuthi bayahamba ongena ngasambeke sesizobakhokhela kongenayo abantu abangenanhloso yonke into ayenzayo bafuna uyenza mahala abantu abangenanhloso umkhonzelani kulokulo uselenje uphendula umbuzo ayinama ngazo ngiyakhonza ngoba kuyayiwe konzweni amen ngoba once this thing sakufeyila ukuthi asifikanga lena mbhedeni kodwa sikufeyilanga emthandazweni umuntu ongenanhloso akazi noma kuyathandazwa abantu bengazanga kuwe kodwa bayakuhlalela baphandaze uzubabheka umoya uthi lento engivusa la akuwona amandlami kodwa abazalwane ngiqinisekile bayathandaza kuphethwa bayangejele kodwa bahlangana bathandaza ngesineke ijele lavakashelwa ingelosi lathi asambe Peter ngoba abazalwane bayathandaza. Amen. Zothi sidina yini inhloso yakhe ukhonza Inkosi uyalele mina umoya wesizini uthi ifirst day ungenzi lokho hamba wenze into oyithandayo hamba wenze into oyithandayo amen nawe ngikele eTamaseni ufile ekhona ngoba umuntu ongenaminingi yokukhonza uNkulunkulu uyafa exist ekhona but afe asikwazi bazalwane. Haleluya. Masibhekele incwadi masiqale la isikole sokuqala 4:10 just verse number 10 kuphela singene umyalezo wosuku sihambe chapter verse 18 in Chronic ezoqala sahluke isine bese ke sifunda verse number 10 ufundela nje bazalwane iziKhroniki zokuqala chapter 4 verse number 10. yes uJabesi wabiza uNkulunkulu kaIsrayeli wathi sengathi ungangibusisa nokungibusisa wandise umkhawulo wami isandla sakho sibe nami ungivikele ebubini ngingehlelwa ngobuhlungu sengathi ungangibusisa nokungibusisa. Haleluya. uSolomonto ekhuluma le ndaba ngoba understand ukuthi uNkulunkulu kunezinto azenzayo uma unenhloso ngaye unenhloso ngawe. Ikhaya lakhe uJabesi lamnikeza igama elithi Jabesi ngoba uzalwe ebuhlungwini. So ngenxa yokuthi uzalwe ebuhlungwini uma wakhe wathatha ubuhlungu wabuzwa wakha isikhumbuzo esiphilayo wathi umntwana nguJabesi okusho ukuthi ngizwile ubuhlungu ayibonge igama leNkosi. uJabesi uma ngabe khula the pain yabazali bakhe ingathi ihlela kuye manje uthi Nkosi mina ngizoza kuwe intentionally benenhloso ngizoshintsha isimo sasekhaya. Elalela bazalwane, if you were born poor in a poor home, now sekusemandleni akho to change that situation kuwe. Awunokhala ukhalela ukuthi ngazalelwe enhluphekweni usumdala ungaka. Kufana nomuntu akhale eno 60 years
uthi mangabe umlalela athi mina ngisenabo abazali eno-60 years aphana abazali akhaliswe yileyo nto mbheke kahle ukuthi uphile inekhanda asemhlole lo muntu uno-60 years ukhalela abazali mina ngiyintandane mina anginabo abazali bangenza lento ngoba naku nginje ngingena bani hawu unangaki mama kuna-60 ukhalela abazali haleluya i-situation yakho owaba kuyo don't blame abazali bakho mhlawumbe bebengayitholanga inhlanhla yokwazana naye but wena wakhishwa kwathiwa lento owazalela kuyo angeke ufele kuyo nabantwana bakho angeke babe yiloyo but inkinga yakho awunayo inhloso ngithe mina uNkulunkulu umkhonze ngenhloso Nkosi yami uyabona uma umuntu angathi thatha nali ibhiliyoni ulidedele ivangeli ngathi hamba nebhiliyoni ungiyeke nevangeli angijoke bazalwane because ibhiliyoni iyaphela kodwa ivangeli alindawo uKristu uyalakha ibhiliyoni every day kukhona abantu abangathengeka bangathatha nali ibhiliyoni yeka lento ukukhonza kwakho angithi inhloso yakho yokukhonza imali athi yebo ngifuna imali yebazalwane if you can ask any person why are you going to school uzothi ngifuna ukuthini ukuba ngisebenze ngibe nemali ndile kahle ke bese kuthiwa ke thola umsebenzi ke ngoba yilento